Reka koko nongere ngusuhuze kandi nkwifurize n'ibihe byiza nkubwira ngo komeza ugubwe neza aho uri hose ukaba ukurikira ibiganiro byacu. Tukwibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo turusheho kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Muri kano kanya rero ntagutindiye reka nkugezeho iyi nkuru ivuga ko witwa Twagiramungu Faustin mwamenye cyane kuko yigeze no kuba Minisitiri w'Intebe, akaba muri iyi minsi atavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, akaba bimaze kwemezwa yuko yitabye Imana aho yapfiriye mu gihugu cy'Ububiligi. Ni inkuru rero tumenye kano kanya ku itariki 2 z'ukwa 12 2023 aho byamazwe kwemezwa ko Twagiramungu Faustin wigeze kuba Minisitiri w'Intebe mu Rwanda yapfuye uyu munsi muri kino gitondo nyine cyo kuwa Gatandatu tariki 2 Ukuboza 2023. Twagiramungu Faustin wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda akaba yapfiriye mu Bubiligi kuri wa Gatandatu. Bwana Faustin rero Twagiramungu wamenyekanye nka Rukokoma yapfuye afite imyaka 78. Umwe mu bavuganye n'ijwi ry'Amerika wo mu muryango we yatangaje ko muri iki gitondo cyo kuwa Gatandatu tariki 2 z'ukwa 12 2023 uyu Faustin Twagiramungu yabyutse ari muzima ariko yumva atameze neza, ngo yumva ananiwe cyane. Faustin Twagiramungu yapfuye akikijwe n'umuryango we. Rero Twagiramungu byumvikane ko yaguye mu rugo. Twagiramungu wavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, akaba yaranabaye kandi umuyobozi w'ishyaka rya MDR kuva mu 1992 kugeza avuye mu Rwanda, aho yavuye mu Rwanda mu 1995. Kugeza ubu ntiharamenyekana aho Twagiramungu azashyingurwa ndetse n'igihe azashyingurirwaho nacyo ntabwo kiramenyekana. Tukaba turi bukomeze kugenda tubakurikiranira ibigenda bivugwa kuri urupfu rw'uyu musaza witwa Twagiramungu wamenyekanye ku izina rya Rukokoma. Akaba yarakoze politike igihe kirekire cyane, haba mbere ya Jenoside, nyuma ya Jenoside, akaba